Nobuchera bechiringu reporta kuruga Ministry y'Amateka n'oburingaaniza neiruka ngu babasize kuchendeza abizu bya fayiro z'emishango kuruga ha mitwaro 28 kuza mitwaro 313 mwaka ogu kurugirira Ekitongore kya Hague Institute for Innovation of Law hine bingi ebiri kwenda kukorwa na mnonga poorisi na kooti babane benda kusya obuhereza omubantu. Justice never delayed ahabw'ebintu bimwe bitari bimwe na bimwe umwe noshanganyo wenko muntu tinkuchenga jebera jiro ebyakubasa kumkwera naine ekizibu umwe noshanga tinkuchenga je na poorisi sheme kuyamwanta so nashanga yo muntu atari bulungi erizoba then nanye nimana zo mu bantu abya justice kurigirira Harbrian Ndyaguma uri kujwekera Ekitongore cyo mu Uganda emirundi mingi kooti hamwe na poorisi bakiremira hankora ya kare yo kubika obujurizo mu fayiro otireho no kubane benda ngu cyababa hamwe na cyababirwa barebekeho mu kooti kuriro mushango ekintu ekirugumira bingi abwebizibu bitari bwana bimwe nakwe kubahiga kwejumbira omunkora ya telecofracing wine nkora nkejo kugira ngo muntu uza aha office eji za kuteka ha kamera keji then kuriya aiba yomba horezo mushango bakwamba kureba eco nikiyamba umuntu bitwa burisho kanati where basaba bachikoze bwa wine mukamwakire biro mu Burundi ihanga nikiza kuyamba abantu benshi. Ekitongore kya Hague Institute kigizire ngu kikwatanise na gavumenti kurebeka ngu bakwatira habeji abarikubana bahanga tekinologiya ezigenderire kuretaho oburingaaniza omu ihanga. Amakuru aga gashakwa Harrison Kagure.